Hai guys, takam kumluk surung osres tolebu mayum modok takam missing foreign kawalok igur ki missing Olympic de mayum adai kang odong video ngom tol letung maya se kok kom paton oko district do kok kom paton da purok video ngom tol letung video sem kapolai Joymati Pegu Astamoni dole Majuli district lokke silver medalist Oudariam Sumjogariana under 16 do Dhokakana district lokke Sikamoni Pegu gold medalist Subak Matom Pegu bronze medalist Majuli district lokka putra irga apa apa kok Sir high jump under 19 boys lokka under 19 boys high jump lokka sir silver medalist Akshay Pegu Jonai district lokka Jonai district lokka Akshay Pegu silver medalist Odokke under 19 boys Sumjongar Yana Outper Sumkongar Joyana Tintukia district lokka Laden Kumba Apungaya bagi borong sute Sa Laden Kumba Odokke Sumbak Gyatoka High jump girls under 19 Pani Dole Jonai district bronze medalist Sumbak Gyatoka Lokchimai Kaman Dhemaji district lokke Odokke gold medalist dekom Dhemaji district bokko Anamika Pegu मैं भी देंगे अपना लुपा लिख दो Odokke Doluk belkangkan kayu te Foto mari ko gate per Mobine de Sekaiye bebeg lega apa Pengajur per irga apa ya Pak pilih itu Sepani dole Lokchimai Kaman Dhemaji district lokka silver medalist Odokke under 19 girls Oudariana de Berbozona de Dhemaji district lokka Begamina Anamika Pegu gold medalist Super long jump under 16 boys under 16 Gyatoka bronze medalist under 16 boys long jump Rahul Pegu Lakhimpur district lokka Odokke Gyatoka silver medalist bronze medalist Silsagar district lokka Ningu Mile silver medalist gold medalist Madhibusam Dole Majuli district lokka bronze medalist Meghali Pegu bronze medalist Meghali Pegu sir Meghali Pegu Majuli district lokka Odokke silver medalist silver medalist Silapathar district Korobi Pegu sir Korobi Pegu long jump Odokke Arai Pakko Derjongariane gold medalist Dhemaji district lokka Monalisa Bisu long jump boys under 19 Sumbak Gyatoka long jump boys under 19 district lokka gold medalist the Kolan Himanto Yain Dhemaji district Himanto
Unitpur district lok ka silver medal hisabe Sahimanto Yain, Dhemaji district lok ka Subhagya Toka long jump under 19 girls bronze medalist Majuli district lok ka Lokkhimati Pegu bronze medalist Majuli district lok ka Lokkhimati Pegu Durga Babunga Yapa Pilipito Odokka silver medalist Dimpul Pegu Dhemaji district lok ka Sa Dimpul Pegu under 19 girls long jump under 16 lok ka sa bronze medalist sa Amansam Taka missing Purin Kabang Kini Kabalok Agirajon Ram Govind Dole Kaima Bitay Kamna Lupalito Lokhimpur district lok ka bronze medalist Tanvir Dole Appunga Urgapa Yapako Lokhimpur Obokka Bunga Mabrasulabake Sipsakorong Abokpura Lokhimpur Obokka Moruchulane tu Hoitu district Akosin Kama Obokka silver medalist Sanjoy Gam Sipsakor Ada Sanjoy Gam under 16 lok Abu Amna Payabulu Obokka under 16 lok Abjongar Yane Sipsakor district lok ka Rinku Panggeng Subhagya Toka Samansam Takam missing Mime Kabalo Korobi Pegu Baidoma Bitay Kamna Lupalekto Central Committee lok ka Takam missing Mima Kabal Ponsipai Sipsagar district bronze medalist Durgapa Yapako sa Ponsipai silver medalist Niharika Bori Sipsagar district lok ka Dusit silver medalist Niharika Bori silver medalist Dr. Gold medalist Dusit Sipsagar district lok ka Yati Pau Sipsagar boy gimana bilang je Subhagya Toka under 19 boys archery under 19 boys Kinda Gaibong district dom Lumangkomay Ayebo Pondam Dom Sipsamansam Taka missing Purin Kabang Kini Kabalok Agirajon Dibyo Kapti Kaima Bitay Kamna Lupalekto bronze medalist Sir Krishna Kam Sipsagar district silver medalist Samir Kam Sipsagar district
Gold medalist from Sibsagar district Dishan Dole. Subhagya Toka Archery lo under 19 girls. Archery lo under 19 girls lo. Medalist, bronze medalist Sunmoni Gare, Sibsagar district. Silver medalist Musim Sibsagar district lokka Korabi Pangu. Ada Korabi Pangu ber. Gold medalist dalam Sibsagar district ini Sania Gam ada under 19 pole lo abu abjong ada deh so kaya malah Sibsagar le yukang airum kamangai ne berada ambil bulgar kolok ke abu abjong ada dua nuki jur bayar gak bayar barat bunga Sukol Kumbang, Tokwa Kana district lokka bronze medalist Sir Jonai district lokka Karduk Patil Durga Payapako silver medalist half marathon boys under 16 lokka Orokka Sir, Sanjeev Tole, Majuli district lokka gold medalist, half marathon to Kumsongar yanada. Subhagya Toka, half marathon, under 16 girls. Silver, bronze medalist, Bonita Tole, Jonai district lokka, half marathon, under 16 girls. Doctor, Jonai district doctor, silver medalist, Rimpi Pego. Half marathon to doctor Dukjomar yanada, gold medalist panada. Majuli district doctor, Janmani Medok. Durga Payapako, Lakhimpur district doctor. Sorry, Lakhimpur district lokka. Visit में कांगे लाजों लुयों लुक्काम तकाना कोई का पिरता काल दोने को और अब कसुपा किया तो का half marathon boys under 19 doctor bronze medalist Biswajit Pegu Majuli district lokka Biswajit Pegu apa yang irga bay apa pilih bito Odokka Jonai district lokka silver medalist Jonai district lokka Wigot Tayok half marathon under 19 boys lokka sir Odokka gold medalist the Jorhat district lokka gold medalist Jorhat district lokka Urga Papung Yapak Piling Bito Project Tai Subhagya Toka half marathon Taka missing porin ka bang kini ka balo Age razon Biju Pegu Kaima Bitay kam na lupa lugdo Biju Pegu Kai Central Committee lo Age razon Bekama lo Rupjuti Tole Central Committee Executive Member
taka missing porin ka balok ka no saman sam bitay kam na lupalig dong bronze medalist Dhemaji district lokkabe Bobita Kule half marathon under 19 girls silver medalist Majuli district lokka Puli Dole silver medalist under 19 girls club half marathon lokka Orokka gold medalist na Majuli district ng Lokkhimati Pego Subak karapag ganin sulduto ka 200 meter race Tukka mensulam no boys under 16 200 meter race girls under 16 Nayan Pego Sonitpur district lokka bronze medalist Nayan Pego Sa Nayan Pego bu silver medalist Majuli district lokka 200 meter boys under 16 no Pankaj Dole Sir gold medalist 200 meter race under 16 boys log Sonitpur district lokka Bastop Kari under 16 girls 200 meter race bronze medalist Lakhimpur district lokka Rimpi Pegu bronze medalist Lakhimpur district lokka under 16 sir Rimpi Pegu appunga zur pa irgapai dokka silver medalist Jonai district lokka Mayasri Dole ada Mayasri Dole gold medalist Dhemaji district lokka Bipasa Pego medalist Majuli district lokka Sir Bikram Dole Irgapa yabak piling bita appunga silver medalist Jorhat district lokka Roni Dole Roni Dole gold medalist Jorhat district lokka Arpan Tai Dr. Subhagya Toka 200 meter race girls under 19 200 meter race girls under 19 bronze medalist Sir Lakhimpur district lokka Rimi Pego bronze medalist Appunga yapak jurga pa pilikte Lakhimpur piligai limana pido je pa bronze na pata na piling lima pido gold ko to lugungke oro kase silver medalist Deepika Pai with Dhemaji district lokka sir Lakhimpur district lokka 200 meter race under 19 girls Krishna Shukla Mayuri Pego
Pego besar, apa nggak apa kok? Jonai district locked silver medalist Maya Sri Tole. Urga apa nggak apa kok? So commander, first 20,000, second 15, aro third 10,000. और आपका सर गोल्ड मेडलिस्ट धेमाजी डिस्ट्रिक्ट लोग का बिपाशा पेगो आपको उर्गा पे आप को सुपर क्यों तो का 100 मीटर रेस अंडर 19 गर्ल्स लोग दीपिका पायंग धेमाजी डिस्ट्रिक्ट लोग का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उर्गा पापू का आप को 10,000 को बुगा बंदे डॉक्टर सिल्वर मेडलिस्ट आजम लास्ट है सर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट लोग का रिमी बेगो सिल्वर मेडलिस्ट 50,000 को अमाउंट देते हैं गोल्ड मेडलिस्ट धेमाजी डिस्ट्रिक्ट डिम्पुल बेगो 200 meter race under 19 girls उर्गा पे आप को सुबह रक्त मलुक्का Janai party team rokko de keijon ko pato na wow अमन विमानद keijon ko pato na janai 100 meter boys 16 jon wow अमन विमानद jo na हिरी कबाल janai स्पोर्ट्स से लौटे पर बिगाड़ लेवल कुंभा का जो बीते कम ना लुका keijon ko pato na kana 1 2 3 4 मलुक्कारो अमन विमानद दूरा तो janai team hai taka missing porin kaba taka missing porin aiba kom ka majali am pato hai pura स्पोर्ट्स से लौटे janai party photo ko बिगा लिखोन कुंभा का में से अमन बेस्ट एथलीट्स अमाना बिया नलु करा पगनिन सुल्दू तो का सोपा डोंटे बेस्ट एथलीट्स अंडर 16 boys गोल्ड एक टांगो सिल्वर एक टांगो और ब्रॉन्ज एक टांगो भी पाता मिसिंग ओलंपिक्स तो अंडर 16 तो बेस्ट एथलीट्स सब और का सुपर ग्रा तो का अंडर 19 गर्ल्स लोग सिल्वर एता और ब्रॉन्ज एता कपाला भी अंडर 19 नो बेस्ट एथलीट पे का सब बोलो अल्लाह भाई किसी ओलंपिक का अंडर 19 द फर्स्ट एथलीट का सेकंड नंबर बोलो कम ना भाई को नंबर बस काम ना दूला रास्ता सुकरा बेस्ट एथलीट ऑफ द फर्स्ट मिसिंग ओलंपिक अपना इनका पे अब पिलक भी तो का वे बाजू नहीं डिस्ट्रिक्ट लोग का सिक्का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट गोल्ड एंड नौतांग का पाता सिल्वर सोइता ब्रॉन्ज दोस्ता टोटल 73 पॉइंट एंड टोटल 25 टा मेडल बोलो रनर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट धेमाजी डिस्ट्रिक्ट अब करा apa gunin suto kam na lupa lento second best team runners of district
Samansang Takam missing Forin Kabal Kini Kabalok Double San Doni Panggung Kaibu Beer Set trophy sam Dolo San Doni Panggung Kaibu Terus Kutukan Taluka Liga Topin Ayat Toko Dolo Golden Dog 23 points Orang ke total medal ang gulo Posis tanggo pata তাৰ পিছত আমি ট্ৰফি দিম Taka missing Forin Kabang Kini Kabalo Kabang Abu Tilok Dole Sar Kolok Toruk Sute Kamna Lupa Ligdong Apa yang jauh rupanya apa kau? Majuli Best District Award Pata Boleh Bharatan ko bulungkan
Mazilite! Maria, Maria! Dokka katai bapak, ngulung missing regam chok Majuli district ber highest to paya to orok best team bulu dek ko paya to odok video se sago bona to kapap kato mulo like bilang share bilang orok subscribe na mitpan so rik sulang ko pa next vlog to bye bye.